Bok ljudi, dobrodošli u treći video pregleda podmornica. Danas ću vam pokazati kako iznutra i izvana izgleda podmornica Borei 2 klasa. Idemo krenuti. Znači, kao prvo ću vam pokazati zadatak za ovu podmornicu. Ići ćemo pod zadatke i pod Submarines i kako vidite za Borei 2 klasu trebamo uništiti 80 vozila protivnika, potrošiti 100 dijelova na spawnanje podmornica i ukrasti 10 kutija za vozila od protivničke baze. Kako ste vidjeli, to sam napravio, da vam mogu odmah pokazati kako izgleda podmornica. Naravno, kao i prošla Los Angeles klasa, sam upgrade'o Borei 2 klasu na najveći level, znači to znači da je level 9 i to znači da životni bodovi i brzinu koju ta podmornica sada ima, to nije kao na početku. Znači, evo na slici vam je prikazana Borei 2 klasa. Upgradeano na najveći level ima 2340 životnih bodova i brzinu od 45. Ima 4 Suboril rakete, 4 TV guided rakete, 6 cruise rakete, 6 torpedova, sonar i novu stvar escape pod. Od podmornica samo dve podmornice imaju escape pod Borei 2 klasa i Typhoon klasa. To su vam jedine podmornice, znači evo to je Typhoon klasa. To vam košta 2500 robuxi, puno, i zato i nemam kad preskupo je, ali dobro. Borei 2 klasa je stvarno dobra podmornica i sada da vam objasnim kaj taj escape pod radi. Ja ne mogu vam pokazati pa vam objasnim. Znači, taj escape pod vam tak djela da ako vam protivnik uništi podmornicu, da escape pod vas lancira van, znači ne trebate ništa skočiti van, jer to vam automatski se dogodi i onda vas taj escape pod praktički ko spasi da ne budete potonuli s podmornicom. Sada da vidimo kako izgleda podmornica. Košta vam 9 dijelova i ovo je jako velika podmornica. Idemo malo van, da vam pokažem vani kako izgleda. Tako vam izgleda ispod vode. Sve super radi. Ima sonar kak normalna podmornica isto. Ima isto one 6 cruise rakete. Opet 6 torpeda koji, naravno ako je neka podmornica u vodi ili brod, ti torpedovi vam direkt lete na to vozilo. Ima kao i Los Angeles klasa TV guided rakete. Kam god pogledam, tamo leti, zaletim se, nešto eksplodira i onda imamo novu stvar. Suboril rakete. Kako vidite, pod vodom ne radio, to je šteta, ali zato radi dok ste van vode. Kako vidite, mala animacija i vidite mal dio je pao i sada da vam pokažem koliko štete takva raketa radi. Znači, jedna takva raketa vam može više od polovice štita skinuti. Kako vidite, crtica tam prikazana, dve takve rakete i štit ne bi preživao. Idemo pogledati kako podmornice izgleda iznutra. Ok, ovo je dosta veće nego prošle podmornice. Tu exit submarine tomu na kraju napravili da vidite gdje smo izašli, jer nije uvijek isto gdje izađete. Znači, tu je cockpit, onda imate tu još neku malu sobicu, nemam pojma raketa. I onda imate ovu sobu s raketama. Tu su valjda oni torpedovi. I naravno šteta je kaj dok vam prijatelj ili protivnik sjedi u vozilu, mislim u podmornici i lancira vam jednu tako torpedo tu se ništa ne pomakne. To bi bilo fora da se vidi
ali to bi mogli i dodati. Pa sada da idemo pogledati gdje smo izašli. Ok, kako vidimo izašli smo na samom kraju podmornice. Šteta, ali dobro. Znači sada tu dođemo gore, vidite tu sivo obrubljeno. To vam je escape pod na kojem sada stojim. I tu, ako sad se uništi vozilo, naravno lancira se van i vi ste spašeni. Onda tu ima ove kaj tu nekakve mjesta koja se otvore i onda vam lanciraju rakete van i to su Boreo rakete. Onda tu ima mjesto tu ko malo vrata gdje bi se inače trebalo ući, mislim da. Ups, sjednica. Krivo sam kliknuo. Onda tu još ovu sredinu ima, nemam pojma kaj je to. Da nikad nemo saznali, ali dobro. I to je to ljudi za današnji video, nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem videu. Bok!